Sena y'u Rwanda, umwe mu mitwe igize inteko ishinga amategeko. Sena ikaba urwego rukomeye mu miyoborere y'igihugu. Bamwe mu bagena amategeko bafite umwihariko wo kugenzura by'umwihariko amahame leta y'u Rwanda yiyemeje kugenderaho. Sena ni urwego rukomeye mu gihugu kuko perezida wa Sena afatwa nk'umuyobozi wa kabiri. Amategeko akaba agena ko igihe perezida wa repubulika atabashije gukomeza inshingano ze mu gihe amatora yo kumusimbura ataraba, asimburwa by'agateganyo na perezida wa Sena. Ni ukuvuga ko perezida wa Sena ariwe ujya ku butegetsi by'inzibacyuho. Ibi nibyo bituma Sena ifatwa nk'urwego rwa kabiri rukomeye mu gihugu nyuma ya perezidansi ya repubulika. Abagize uru rwego ni abasenateri. Sena y'u Rwanda igizwe n'abasenateri 26 bajyaho batowe abandi bagashyirwaho. Muri abo batorwa hari 12 batorwa hakurikijwe intara. Intara y'Amajyaruguru itanga abasenateri 2, Amajyepfo 3, Uburasirazuba 3, Uburengerazuba 3. Umujyi wa Kigali utanga umusenateri 1. Bose hamwe ni 12. Hari abandi 2 batorwa baturutse mu mashuri makuru na kaminuza. Umwe muri kaminuza n'amashuri makuru byigenga, undi mu mashuri makuru na kaminuza bya leta. Abandi bashyirwaho n'inzego zibifitiye ububasha uko amategeko abiteganya. Abo hari 4 bashyirwaho n'urwego ngishwanama rw'ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda. Hakaba abandi 8 bashyirwaho na perezida wa repubulika. Bose hamwe bakaba 26. Kuri ubu mu Rwanda hari amatora yo gutora abasenateri. Abasenateri batorwa ni 14. Abatorwa barebwa n'abaturage bose ni 12. Bariya batorerwa mu ntara. Aba nabo ntabwo batorwa n'abaturage bose kuko aya matora ni amatora aziguye. Ni ukuvuga ngo hari inteko itora ihari igizwe n'abagize biro ya njyanama y'imirenge ndetse n'abagize njyanama y'akarere mu gihugu hose. Kuri ubu iyo myanya 12 iri guhatarirwa kandida 28. Katurebere hamwe abo bakandida bari kwiyamamaza bashaka kujya muri Sena. Ushaka kujya muri Sena asabwa kuba ari inararibonye. Ubwo bunararibonye bubarwa cyane harebwa imirimo umuntu yakoze akenshi iri ku rwego rw'igihugu. Warayoboye nk'ishyirahamwe ryigenga, nk'umuryango utegamiye kuri leta ku rwego rw'igihugu, warabaye umuyobozi mu rwego rw'abikorera ku rwego rw'igihugu, warabaye n'umuyobozi mu nzego za leta, ukaba ufite impamyabumenyi icyiciro cya 2 cya kaminuza ndetse ukaba wujuje imyaka 40. Byumvikana ko bitandukanye n'ibisabwa abadepite aho bo basabwa kugira imyaka 21. Abari guhatanira uyu mwanya bifuza kwinjira muri Sena harimo mu ntara y'Amajyaruguru. Abakandida ni 3 bahatanira imyanya 2 igenewe intara y'Amajyaruguru. Abo bakandida ni Nyinawamwiza Letitia. Nyinawamwiza Letitia asanzwe ari umusenateri muri Sena y'u Rwanda. Ni umwe mu barangiza manda, ari guhatanira manda ya 2. Undi ni Gatera Jean d'Amour. Gatera Jean d'Amour uyu nawe yabaye umukozi wa leta igihe kirekire akorwa mu rwego rwa za ministeri, ariko aza gutandukana nayo ajya kuba umugishwanama mu rwego rw'imiyoborere ku rwego mpuzamahanga. Hari kandi Rugira Amande. Rugira Amande yiyamamarije kujya muri Sena avuye guhagarara u Rwanda muri Zambia. Intara y'Amajyepfo. Intara y'Amajyepfo igenewe imyanya 3 iri guhatanirwa n'abasenateri 7. Abo ni Wera Pelagie. Uyu asanzwe ari senateri muri Sena y'u Rwanda. Hari kandi Nkurunziza Innocent. Uyu nawe asanzwe ari umusenateri. Hari Yakaremye Innocent. Uyu ni mushya, asanzwe ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Umutangana Aimé Jacqueline. Uyu ni umunyamategeko akaba akora umurimo w'ubujyanama ndetse no kuburanira abantu n'ibindi byerekeranye n'amategeko. Hari kandi Umuhire Adrien. Nawe asanzwe ari umusenateri muri Sena y'u Rwanda. Nawe arashaka indi manda. Hari kandi Kitatire Sostene. Asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa Sena. Undi ni Mukamana Elizabeth. Mukamana Elizabeth asoje manda y'imyaka ikabakaba 10 yari amaze mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda nk'umudepite. Ubu arashaka kwimukira muri Sena nk'umusenateri. Intara y'Uburasirazuba. Intara y'Uburasirazuba nayo muri Sena igenewe imyanya 3. Abayihatanira kuri ubu ni 5. Abo ni Bideri John Bonds. Asanzwe ari ubundi nawe ari umusenateri muri Sena y'u Rwanda. Birumvikana nawe arashaka kubona indi manda ya 2. Undi ni Nambaje Aphrodis. Nambaje Aphrodis ni izina rizwi kuko uyu mugabo yamaze imyaka ikabakaba 10 ayoboye akarere ka Ngoma. Kuri ubu ni umwarimu muri kaminuza y'Ibyumba. Hari kandi Urujeni Angelique. Urujeni Angelique uyu nawe asanzwe ari umukozi wa leta mu mujyi wa Kigali. Yiyamamaje no mu matora y'abadepite mu nzego z'abagore ntiyamuhira, ariko arongera aje kugerageza amahirwe ye yo kuba yakemererwa guhagarara abaturage muri Sena y'u Rwanda. Undi ni Nsengiyumva Fulgence. Uyu n'ubundi nawe asanzwe ari umusenateri muri Sena y'u Rwanda. Nawe ari gushaka manda ya 2. Undi ni Mukabaramba Albert. Nawe asanzwe ari umusenateri muri Sena y'u Rwanda ndetse
n'umuyobozi wayo wungirije. Intara y'Uburengerazuba nayo ihagararwa n'abantu 3 muri Sena. Kuri ubu abahatanira imyanya ni abantu 9, ni nayo ntara ifite abakandida benshi ndetse nabo ntiboroshye n'ibikurankota. Harimo Dr Havugimana Emmanuel, uyu asanzwe ari muri Sena nawe ari gushaka manda ya kabiri. Hakaba kandi Kabahizi Celestin uyu yarazwi cyane muri iyi ntara y'Uburengerazuba kuko yayibereye umuyobozi. Uyu yanabaye umudepite uhagarariye u Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'ibihugu by'Afurika y'Iburasirazuba. Nyaminani Boniface, uyu ni umuturage wo mu karere ka Rutsiro, nawe ari gushaka kujya muri Sena. Moranyi Theobald, iri zina ntabwo ari rishya mu matwi ya benshi kuko uyu mugabo yamaze igihe kinini, imyaka isaga 10 ari mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Undi ni Hitimana Sylvestre, uyu ni umunyamategeko akaba yarakoranye cyane na Migeprof, Minisiteri y'Uburinganire. Undi ni Nyirabahire Speciose, nawe si mushya kuko nawe yigeze aba umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Undi ni Mureshyankwano Marie Rose, uyu asanzwe n'ubundi ari umusenateri muri Sena y'u Rwanda, nawe ari gushaka indi manda. Hari Professeur Niyomugabo Cyprien, nawe asanzwe muri Sena y'u Rwanda, nawe ari gushaka indi manda. Nzabamwita Bernadette, uyu asanzwe ari umukozi w'umuryango mpuzamahanga uharanira amahoro. Umujyi wa Kigali uhagararirwa n'umusenateri umwe. Uwo mwanya umwe urahatanirwa n'abantu 4. Abo ni Katusime Ellen, uyu asanzwe ari umubaruramari w'umwuga. Undi ni Furankunda Pravda, asanzwe ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Madame Nkubito Eddie Jones, uyu nawe asanzwe ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Undi ni Nyirasafari Esperance, uyu nawe asanzwe ari umusenateri ndetse ni n'umuyobozi wungirije wa Sena, aho ashinzwe amategeko no gukurikirana ibikorwa bya guverinoma. Ngabo abifuza kujya muri Sena batowe n'abaturage. Abandi bazatorwa n'inzego zihariye barimo abatorwa muri kaminuza n'amashuri makuru ya leta. Abakandida ni 3 bazavamo umwe. Abo ni Kagwesage Anne Marie, Ngarambe Teresfor na Ntakirutimana Evariste. Aba batorwa n'abarimu ba kaminuza nyine bagenzi babo. Mu basenateri batorwa mu mashuri makuru yigenga, umukandida n'umwe yitwa Uwimbabazi Penina. Abatazaturuka muri aba bakandida tuvuze ni abazashyirwaho 4 bazashyirwaho n'ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda, n'abandi 8 bazashyirwaho na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyitonderwa, abasenateri bashyirwaho na Perezida wa Repubulika 8 ntabwo bashyirwaho icyarimwe. Hari 4 bashyirwaho ku mwaka wa mbere Sena itangiye manda yayo, hakaba abandi 4 bongera gushyirwaho ahashize umwaka iyo manda itangiye. Kuko hari abasenateri 4 ubu bamaze imyaka 4 muri Sena, mu gihe abandi bamaze 5 barangije manda yabo, harimo 4 bamaze imyaka 4 basigaje undi mwaka umwe. Impamvu nuko Sena ntabwo igira manda nka kwa kundi ujya wumva Perezida yasesha inteko, ntabwo Sena iseswa, ni urwego ruhoraho. Ariyo mpamvu abasenateri 4 bagumaho basa nk'abatumye urwego rugumaho. Aba bakanasigara batoza bagenzi babo babamenyereza uko Sena ikora. Ni ukuvuga ngo urwego rwa Sena ntabwo rugira manda, urwego ruhoraho. Amahirwe masa kuri aba biyamamaza n'abatora, muzashishoze mutore ababikwiye. Nawe wowe ukurikiye amatora utegereje ikizavamo, komeza nawe ukurikize urebe umenye n'imigabo n'imigambi y'aba ngaba, niba abazaguhagararira bazagufasha kugera ku ntego z'ibyo wiyemeje. Mu gihe wabahaye ububasha bwawe, niba bazagufasha kugera ku ntego z'ibyo wiyemeje. Urakoze cyane. Niba utarakora subscribe, yikore, ni iby'agaciro kuri twe. Urakoze cyane, dusubire.